Tudanukisheno mutu wetu wa nsangu na kufunta kumkanda wa Mateu chapter 28 mulonga lelu tukutachika kukunkulula mazu. Mateu 28 tutangen chengi ha 16 kushika ha 20. Ha 16 nao hakuila chumbanji 11 hiya kuya kumpidi ya kungalalia ya ikanini Yesu chana mmono hiya kudufukula kudiyena ilanga makwau hiya kujinoka. Yesu hakuinza kuduwena hakuosha nao nindi wandawa mwiwulu ni waha masiki wejima ana unyingi dichi yenu mwakelisha chumbanji mnyunza yejima mwakaijimiki mwijina da tata nida mwana nida spiritu wajila mwakaitangishi kulonda hembi yuma yejima ina ile jenu tiyenu aminidi neno mafuku ejima ni kwa 10 nyaka. Dichituna kutala kushika kukana helanshimbi ya mwanta wetu Yesu Kristu heno kanda akanjuki na kufunta mwiwulu hikutemesha hikushika hikukana hinshimbi ya kutemesha achumbanji twindi kuyana kukalakala mudimu wasu ija kulemana nkashi mwahita kaikejim. Verse ya 19 dichi yenu mwakelishi achumbanji munyunza yejima mwakaijimiki mwijina da tata nida mwana nida spiritu wajila 20 mwakaitangishi kulonda ahembi yuma yejima yina ile jenu. Dichi fata chika na step 1 ya mudimu weniyo twashimuna netu mudimu weniyo kututemesha kweni kuna tutemeshu kwa kuyana kuilisha chumbanji hikwa kuyana kushimuna nsangye iwahi ho huku oyuhi step 1 ho dichi balu cha kusambila mumudimu weniyo dichineyi chuku 10 heno tunakwati mukukanganya tunakanganya dichi tunatweshi kuditeja wejima wetu hanu netu kakavulu tunekala akakukanganya mulonga cha kusambila nuku ya hitwa yangako tunekale akakushaka maho hela kushimwina hahene hanyikala yetu tunakukanganya kushimuna mumashikola mchudi tunakukanganya kushimuna kwejima kutukuya tunakukanganya twekala akakumwena twekala na nsonyi twekala na woma dichi kanda tutachiki tunu kutachika etu amavulu kukwata kumudimu weniyo dichi tunadena kukolesha netu bayi tudiwuli ukwenzi wetuku hikudi mpinji yamba keza kumbidi yakasoija kuwaha yakikala yaswai hiwamba katachika kukalakala mudimu yuko kwadu anakwetu amukuwe ide himwanta wetu Yesu Kristu amakawa anadinga munyidimu mumfulumendi adina kushimula na china kila ritaya nakikala na mpinji dichina kahitanga na ngaho nakilanga nidiku nyiulenu ichade kudi ashakama mudimu wa kuchunga matala mudimu wa kubanjira ma TV ho mwana wejimu kutresha kunyamuka na kuyane ocho nini songo ya yuwana de kutresha kwikala na ngovu ayina yadi ngaona ayu kulonda treshi kuyana kukalakala mudimu yone kudinawa ni yuma ya yivulu ya tuwana kuchandilu chetu yenzangana kutri ya mpinji yetu dichimba utongo jokide yikudi mpinja iwahi kumbidi yakasweja kwikala ya yovu hera yakikala ya swai kulonda eyi wakakalakali mudimu wanzambi pinja iwahi diyo yena ino
necho chena china chachulejanga kuti mukakutangisha nawo ilako ngahi nawo kengako nzambi yeyi kuwansi weyi ndichi pinji ya wansi ndi impinji ya iwahi mulonga yakala idi nakuyana kwinza ndichi tunadingana kulumbulula mutu atelela kushimuna nsango ya iwahi tunadingana kukolesha netu nsango ya iwahi yenjilanga hadi kukala hadi kutama hadi kukanganya hadi ufwai hadi musongo hadi kufwa dihenjilanga nsango ya iwahi dichi muntu nsango ya iwahi kumulumbulukila muntu nsango ya iwahi kuyitambula muntu nsango ya iwahi kuyiteja chingana dumoni kwikala watelela yeno yunsango ya iwahi mulonga na asambili kumona kukala kuindi na asambili kumona kukankila kuindi na asambili kumona kukanganya kuindi na asambili kumona problem yindi kolonda dino mushimwini o ukwashi unamwekanide neyi kukala kwa muntu kumwekana neyi hela kumulumbulukira neyi hela okumukanjikija ukwashi wa uwahi nsango ya iwahi hansango ya kukala kwa monanga wa antu yena neyo kukala hadi na kuku chikwikala hituheka hoi kwikala kumukisila mpinji ndichuchwadi na kukolesha netu chinga tusambili kuleja antu ochadu nanshidi ochadu munshidi antu ejima na putoli dichina shimu ni inzambi ya mwenindi unsau na watudi nao yanu kishenu yimwesherenu unsau yinyikirenu yuma yeru kaude yina kumonau muwumu wao numawuma wako antu unsau wejima tudi nao dichi muntu kwiteja ukwashi chingana asambili kumona kukala kuindi muntu nawa kumuketwira mulonga windi chachuwahi hela kumukwasha neudi na mulonga chingana asambili kumona mulonga windi na asambili ni kwiteja mulonga windi nawa di hakumona ukwashi di hakumona ilugi nechi twashimunane insompeshi ukwikala na muntu na vulumuni ilanga una kukana ho na kudikala heno unsa uweji mauna kushimuna chachiwai chalumbuluka ochana vulumuni ona nsompeshi hela neyi nshimbira mwiteji kukehisha kuyaka ya kumukasa ona muntu hakutwesha kumumwekeshela luwiku chikwinzana kumanisha una mulonga ina sentence yindi kufukula kwa nsompeshi kukwikala maximum sentence chingaona kuya 20 years neidi idi mushimbi hela nshimbi neteji nawa natweshi kumukasa kutachikira kuishi ha 10 kushika ha 20 kwesekana na nowu mulonga una kongi dichi kusambila kuiteja ne udi mukwanshidi kusambila kudumona ne udi mukwanshidi chasweja kulema zambinawa na chovwa ishiruku ninsango yeni hana kutena nindi twinzi kudiyena na kutachika kuchinda na kutena nshidi jetu jejimako zambine erukidehi nshidi yetu nzamuwa monanga yuma yejima twelanga ni itongo joka yetu yejima hefuku yena nawa na asambili kutuleja ho nindi wejima wenu munaputoli ni chambu hosi nganje nshidi jetu jina ina kwa mboka mumeso awantu na wanshidi jamweka nangane kuiji nshidi yeneni kwa ya nyanya ilanga kumeso anzambi nshidi nshidi ho helo naona atrambi nino naona jahani antu 50 hela antu 1 million anesaka nicho chimu umeso anzambi nshidi ho umeso anzambi ndichinzambo washimunadehi mumkanda windi nindi ejimana aputoli anakanga nyikushika mwashikila kulema kwa lubanji lwa nzambi ndichina wanu uloko wanshidi anachutene nide china kushimuna na wakutama kwa nshidi kumenso nzambi china kushimuna na wakutama kwa nshidi hadetu nawa useya uloko wanshidi shidina kututwala kwa tama shidina kututwala kukukala kukufwa kwa haya yaka kwa kwambuka na nzambi cha haya yaka yeje ilanga hampinji yoyi modinu
insangu ya iwahi no inenzi ilanga cha mkunkulu cha wana cha nzambi na afukuli kuchuti ilaluwi mulonga kunsango ya nshidi kunyilonga yetu ya nshidi hitu kutwesha kudifuetele yetu awene yetu hitu kutwesha kudihakwila yetu awene yetu tukutwesha kudiyingisha yetu awene yetu tukutwesha kudukwasha yetu awene yetu tukutwesha kukasunuka kunshide ya awene yuko chinga yaka kushikiji kukufwa ho ilanga nzambi wasweja kutukenga yomweni nindi nuko yilila chatelela mulonga hiya akakukanganya hiya kutwesha lichina chaswejeri nzambi kukenga mpata ya munu mwishina chaswejeri nzambi kukenga chaswejeri nzambi kukenga ambi wanone ni mwanindi yomweni indi nzambi hindi nzambi hakubalumuka muntu chakadi nshidi nzambi hakuiteja kuinzana kufwa hakuinzana kuiteja kutambula una uloko weyei ni uloko wa mami kulonda uhandi kulonda usubuki ukasunuki kushidi yeye ni kukufwa na kunoma di insangu ya iwa dichi iu wana una twinku una kulumbulula chumani una kulumbulula iu mwana kanzambi wenjini na kutufuila kuna kukulusu kulonda atweshi kuzata una mudimu wakutwesha kutwamwina na atu au na mudimu utunakanga nyetu awene tu kuzata au na mudimu utunakanga nyetu awene tu kuwila au na uloku utunakanga nyihela wasweja kutamananka shi etu kuutambula chasweja kutamananka shi hela chakala na kuholokela muchikasa cha nzambi mulonga wa zuwa mulonga wa jila wababesha nga hakenga nga nshiduku ndichine wababesha limwani ndicho chena chino kukola nshidi jei kukola nshidi jami watera kuchiruka ne ichalala ne wakadumona nindi chakadi mwanindi chakadi kukuhelela mwanindi chakadi kuiteja wa mwinu una mweka ni mwanindi ichiduku yo kubabeshewa chahaya yaka yejim ndichi muntu neyi ana mulumbulwilide hichenoto hakutongo joka dinu mumuchima windi hakwiluka ochadina nshidi hakutala dinu otu chana mumweke sherude hiluwi nukukenga mundi mwanta wetu Yesu Kristo ndichi dinu lero nafwili tudiwulenu muntu natweshi dinu kutambula ngahi wa mwinu muntu natweshi ngahi kutambula wa mwinu ndicho tutalenu mazu weno uchantesha heno kanda tuyenu kumbidi na nsangu jenishi ndicho nafwili tutalenu mazu tuaza tishanga hakutambula wa mwinu kulonda tushimwinenu na kuleja kwetu chalumbuluka chakubula kuyijimbesha tuyenu kumkanda wa iluilu Iluilu chapter 16 Paulo na Silasi anaikwati dehi hansango ya mudimu wakushimuna nsango ya iwahi kumusumba wa Filipo dichi adi mukalea dichi mukachika ufuku chadingana kulomba na kuimba hikukwiza mtentanshi hukuinza na kuhumona hakuna kuikungu ya patiri kuna kukalea dichi ni ana malengi aikasiru na atu hiya kuhumoka hiya kukotoka
ilanga Paulo na Silasi ni wejima wawo adinga na umuna mukaleya sangasha kaminau mulonga Paulo na Silasi elukiri nao hingovu ya nzambi ya kuinzana kumwekesha kulonda atweshi kuyimwekesha nao hiyangamba ja nzambi. Ndichi kwa dinga mkakuhemba ana adinga mukaleya necha hembanga o antradu mukaleya nilelu ma prisoner warders. Ndichi kakavulu ekalanga akakukabisha anadu mukaleya kuyitangula kuyeta kuyila mweji mamuna kengo kuyikabisha. Ndichi imunawadi mwamwenu nina Paulo na Silasi kukola ijina da mwanta wetu Yesu Kristo. Ndichi chelili weni mtentashu nenzide iyo mukakuhemba kaleya na wadinga muchulu mu verse ya 27 na mukakuhemba kaleya hakubazumuka muchulu hakumona kuyenzelu ya kaleya kwa chashi hakuhola mpoko yindi ya kabali ninda dijai mulongana tomo jokinindi antru amukaleya anatemukide ilanga Paulo hakubidika nezu dangovu nindi bayi udikatishako yechwawa uwejima wetu mukakuhemba kaleya hakutambika antru aleti yimunyi hakukilu kilamu ikuudi na kuzala woma hakudinata heseki kunyendo ya Paulo na Silasi mukakuhemba awadu mukaleya hekwana adinga na kuyitangula Paulo na Silasi na adinga na kuyihoshola anadinga na kuyivupola na kuyikabisha hekwana kuyikisha yakuda kuyikisha menji ilanga kukala kunenzide neyi anadu mukaleya akutemuka ona udu mukaleya chiduku yowu ona mukakulemba anadu mukaleya chinga udu mukukala hampinjiyeni kwa dinga kufwa neyi ukuluwangesha hamudi muweyi chochenichi neyi adu mukaleya akutemuka akushimuna nawo wadinga muchulu chalala wadinga muchulu watere kuikala muchulu wanyu mulonga mdimu windi wadinga wakuhemba na kutala kulonda anantrabuli kutemuka ndicho lukiri nindi wadinga mukukala kweneni hakumona yenzelu yejimaidi ya chashi ninde antrejima mukaleya na atemukide kufwa kunenzi ndichaku kenga kudija hayo mweni indi heno kanda mchwali na kumbabesha. Ndichitalenu Paulo na Wasilasi hiya kumwekesha kukenga hadi yeniu hekwa wadinga na kuikabisha kukenga kutwadi na kutia kufuko wa halosh ona muntu una kuheli ona muntu una kukabishi ona muntu wakumonanga ne kujihudu wa mkunkulai ilanga eyi hukumwila chachuwani Paulo wate chukushakama hekwa nikutachika kuseha indu mwana wate kudishakamina kuindina kuseha kulondona muntu adijai adikudiki mkwankunyineyi neyu kukenga koyana kudikudika kuchisemwa anakuheleli huku tresha kumkwasha hela kuinzala kutambika hamkala weina waona kananga mwani chona mwani kuna na monji na mweka nine kujuna koyana kudikudika nakuheleli iye ukikala watachi kutemukila kuwanyi ndichi Paulo watere kuindi kudishakamina na kutala ho ilanga hakumwekesha kwa kama hakumwakama hakwakama hadinga na kwa kama mudimu winduku wadinga na kwa kama wumi windi mulonga Paulo werukiri nindi iu muntu wadinga uchidi munshidi yindi neu kufwa munshidi yindi akona kubabesha kuna kutia iwoma kwa kumbabesha kuda kwa wa mashidika kuda kulumpa mashidika kwa antesha na nkashi kwesekeja na kubabesha kwa nzambi
ndichi Paulo hakwa kama wumi windi ubuli kukisika. Ndichi Paulo hakumkangesha, hakumuleja nini bayo dikatisha, bayo dija haku wejima wetu tudi munu. Ndichi iyo mukulu mpi hakubalu muna itongo joka yindi. Wadinga na kuyiseha, wadinga na kuyikabisha Paulo, na kuyimona nekuja mkunkulai. Ichi muvesi ya 29 nao hakuinza na kufuka mina kunyendo yao. Na imoni dehi nindi chalala hii antujambala janzambi. Unakufuka mawoma wa nzambi. Iyo muntu na atachikidehi kubalu mchima windi. Wadinga hishidika da kuhemesha wanyi. Feruka de mwahita mashidika. Ekala akolesha nyichima. Ilanga hakushika hakufukama kufukamina antwade mukalea. Na balu mukidehi mchima windi. Ilanga nechi twashimuna de haloshi kubalu mukahohu mchima. Na kuleka itongo joka ya usupi. Na kuleka itongo joka ya henga. Na kuleka kukuhelela mwatama. Hela mwaluwa mwa mkunkulwai. Na kuleka itongo joka ya chisemwa. Kulonda utweshi kutala kudi nzambi. Hiwa mwinu wanyi. Diye step ya touch ya kutwala kukukuhelela. Unakufuma mwitongo jokaina ya mkunkulwai. Hakuinza dino kulondatu shikushika na kushinda mena mukukuwelela kwa letanga wa mwino. Dichi tutwaleke nuhu mvesi ya 30 haku yidishamu nindi eno anyanta nukwilanga hii na mwinewi. Eno anyanta nukwilanga hii na mwinewi. Ndicho muntu neo kukuyula chenotu. Nindi nukwilanga hii na mwinewi. Unamushimu inidehi nsangu ya yuwahi. What must I do to be saved? Nukwilanga hii na mwinewi. Ukumukwasha ngai, ukumuleja neidi. Ndicho mvesi ya 31. Wena nawo mukuhueleli mwanta Yesu wa mwinewi nineyi ni akwetala deyi. Mukuhueleli mwanta Yesu wa mwinewi nineyi ni akwetala deyi. Kubalu mukahohu mumuchima na kuleka mwatama na kuleka itongo joka ya atama. Hichaletanga wa hiwa mwinuku. Ilanga china tweshi kukutwala kuwa mwinu. Chinga kukuhelela. Dichia kumukwasha chalu mbuluka. Mukuheleli mwanta Yesu wa mwinewi. Paulo nawa na Silasi hiya na kutongo njoka umu windu ho huku. Ashikadehi nuku itala dindi. Ana kutongo njoka. Nichisaka chindi chejima. Mulonga di kukenga kwa nzambi. Zamuna kukenga kwa mwina antu ejima. Nei tunatwali nsangu ya yuwai kuishi hamukala. Kukenga kwetu kufila kwetu. Kwa kukenga mukala wejima kulonda utweshi kwa mwineo. Wa mwinu nawa wakutambula muntu hamuntu. Wa mwinu watata yeyi hiwa mwinu weyiko. Wa mwinu wa mama yeyi hiwa mwinu weyiko. Kukuhelela kwa nkaka yeyi hikukuhelela kweyiko. Chinge ya weneyi udukuheleli. Mundi mwanta wetu Yesu Kristo. Dichihina kushimuna nao yena chikukuhelelayi. Kuna ahuni chisaka chindi chejima. Anachamwini dehine. Anakushimuna itongo joka yau. Achidikuna kukalea na kuhosha nindi. Ilanga ashika dehi anakutongo joka nichisaka chindi. Mulonga iu muntu hika gentili.
awa mafuku nsangu ya yuwahi ichi dina kwenda kumalungama kwa kanda ishiki nukushika dihuina kushika katachi kumalungama kwao enakweta hamuna suichongo ambukenu mwana ambukenu ama kwao adambuleno ama kwao haina kushika makona umwa haina kushika makoche. Man kudipeni kwa kuna man mwinkenu so chubaba lenu mkanda wanzambi na kusango ya kulusu hi usupi kudana na kuyana kukisika enama kwa mkudumwekesha nino tumuna kuyana kukisika tumuna kuyana kusukuma mulonga kudiula na kusenda yuma na kujima lengu mkanda wanzambi na kudana na kuyana kukisika yuma ya nzambi aimona nga nekujia kuseha ho nekujia hima lengu ilanga kudana na kuyana kwa mwinewa hingovu ya nzambi hikukoleka chahaya yakayijimu kudawana kuyana kukisika hikuhalwa chahaya yakayijimu kuhalwa ni muumi unu kuhalwa chahaya yakayijimu dichi hiya kumuleja nawa kuheleli mwanta Yesu tunatia na muleji nao dana keni ne tunatia na muleji nawa tujoini tutachiki kwenda hamu musango ya yuwa dicha muleji lu ne akuheleli mwanta Yesu tunatia muleji li chaho shiri yowanu kudama shidika hadi ngaina kujimikai nindi bayi mutambula yuma ya mbala na ntadi hela na ngovuko dicha mulejelo ne chenjirwa mashidika hampinji yina na kuiwula yowano na tukuila ngai nine tunawa hansangu yeni ya wantawa nzambi wa ilejeri kuleka mwatama wa ilejeri kubalumuka munyichima mulonga di chibalu chindi di insangu yenjiri na kushimunai mwanta Yesu kanda shiki kukulusu mwanta Yesu kanda enzi nukuinza na kutachika mudimu windi yowano wadinga kuda chibalu hocha kuleja Israela kulonda balu muki munyichima yana kutala kudinza amna kudilongesha kukuhwelela nechi twashimuna dichikubalu muka mumuchima chaletanga kwambuka kuitongo joka ya chisemwa kwambuka kuitongo joka ya mpata munu muishina kwambuka kuitongo joka ya mkunkulai kukuhwelela dino dikuda kuinzana kukubomba dino na kukushinda mesha hadi mwanta Yesu na kutambula wa mwinu dichitu baba lenu neicho na kushimna sangu ya yuwahi chinga tuile jenu kukuhwelela kuhwelelako kukuhwelela ho dichale tanga wa mwinu enga tunatushi kuyilumbulwila china kuinza kukuhwelela kuna kuinza hakutia ilanga mumuchima wa muntu hakuilashiki hakukuhwelela watela kusambila kuhimpa itongo joka yindi mulonga nemu itongo joka yindi watongo joka nganindi nzambi kosi hakutresha kushika hakukuhwelela chakubula kuhimpa ina itongo joka yinduko chinga sambili kuhimpa itongo joka na kuiteja nindi zambudu koko zambidi ile zambidi imuneni zambidi insompeshi walonga kudi yena di kuina volumuni na wacha mtelela yena kumbabeshi ilanga yena nawa di una mweke shiluwi mundi mwanindi dichi muntu akukuhelela dinu chenotu
ndichitu ilumbulwilenu chalumbuluka ndichitu zatishenu kukuhwelela kuhwelelenu neyi kuti kuyilumbulwira dinu chalumbuluka kukuhwelela hitu kuyilumbulwira chalumbuluka kukuhwelela mulongadi kutambula wa mwinu ndichuma chatela kumweka na mchima wa muntu kolondatwe shi kutambula wa mwinu izo dikwawo twazatishanga izo ndakutambula to receive kumtambula Yesu mu mchima weyi kutambula Yesu mu mchima weyi hela kutambula cha mukunkulu cha kufuma kudi nzambi cha wumi wa hayaka receive mulonga Yohanu chapter 3 na verse 16 anakutuleja anatwinki chaso jeri nzambi kukenga mpata ya munu mwishina wenkeri mwaninde umuho kulonda muntu ukukuhelela aheti wumwa hayaka ndichimu kukuhelela mudu kutambula nawa twatambulanga na kukuhelela chuma twamunanga na bensuku ndichi twachitambulanga mukukuhelela ndichidi tuna asambili kukolesha izuda kukuhelela mulonga herane tukuzatisha kutambula kumtambula Yesu kumwiteja Yesu kuikala cha mwinu cheyi tunakufunda yo kukukuhelela ndichi chinga chengi naona kufunda kukukuhelela mulonga di mwazatikilanga yuma yeje ilanga tunatweshi kutia mpinji kwau kutambula Yesu hela kutambula wumu wa hayaka hela kutambula wa mwinu mulonga hichawana nzambi una kutwinka muntu ne una kukwinka tuma chinga utambula ne ukutambula nehi ukwikala na chuwani ndichi Yohanu chapter 3 na verse 16 anakutuleja anatwinki mwana kanzambi mwanindu umuho kulonda ekali cha mwinu chetu kulonda ekali ifutu danyilonga yetu Aroma 6 na 23 anakushimuna anatwinki wumu wa hayaka zamina afukuli kutwinka wumu wa hayaka mudi hinyi mudi mwanindi Yesu Kristo chukutambula na anka chukutambula na kukuhelela mulonga tina kumweka na kumensu wanyi tunakuminida kutia ho ndichinawo kukuhelela kwenzanga na anka na kutia chukutia nawo kuticha mkunkulu kuticha wana china kukwinkawu watela kutambula hiu kukuhelela ne unakuheleli unatambuli ne ukukuhelela wanyi kutambula kosi ndichi ne itukuzatisha izuda kutambula Yesu chinga nawa chulumbululenu chachuwahi chukutambula nanka chinga na kukuhelela nawa ndichi kukuhelela kwa alema ndikuna kasi nsangu yeji mahamu ndikuna kasi nsangu yeji mahamu kudi izudi kwawo twawananga mkanda wa nzambi mu Efesesa chapter 1 na verse ya 13 mulunda ndikutia kanado odumu na kukuhelela ilanga mu English dinambuki chantesha Efesesa chapter 1 na verse ya 13 mudi yena ninenu nawa mwatili izuda walala yoyo nsangu yeyuwahi ya wa mwinu wenu himwakuhelelele liyena aifundili nawa na spiritu wajila wakukana mu English anazatishi izuda trust kuila trust kukuhelela
dichi china kushimuna nawa chuma chochimu china lemeni hakukuhelela dichihela ukutia izo ndakwila trust, to trust the Lord Jesus. Mulongadi mulonga yena ho walala washinshika izo dindi dalala dichichina kutuleja na wamanishiri mudimu wakutwa mwina wamanishiri kutufuetela nyilonga yetu yanshidi chalala hikutwamba wanyi ndichi tunatweshi kwila trust tunatweshi kukuhelela mwenomu hikukuhelela kwa kuiteja necho chalala insangu yalala iuna kutuleja una walala hikutwambako. It is real, it is true. Hichuma chakutwambako nekuji chakushimuna ho nekuji tuheka nechina chaho shangana kutonjo kama kwa na wahi sawe wahi ya kukundeja ho nachu etu tudi mu Afrika tuna kukabakana kolonda tuikaluku nekuji na kahopu ine hinsangu yalala hiya kutwambako hiya wantu Asia manawa heladi ku Europe heladi ku America hela chandiru chao chidi chachuwahi anakukengeka wa mwino nuwena muntu wejima waterera kwa mwinewa mulonga ichi chihandiru cha mpata ya munu mwishina hela chukuwaha chu chakapinjika ntesha ho mkanda wanzaminao hela ukuheta kaikejima ilanga ujimbe shila umu weina ukuhetela chumanyi ukudila uhodi kosi hiusupi ndicho twatela kukuhelela twatela kuiteja nsangu yeni ndichina kufunda chengi nawa kukuhelela mwa Roma chapter 3 na 26 anazatishi chengi mazo ama kwao. Roma 3:26 nukutachikira havesa 25 na nzambi wa mtongo eliyena kuikala itanda dalui na mashi indi hakukuhelela kulonda amwekeshi kulonga kwindi chadi wili nzambi shidi jakongelo dehi chachikulu na ushona windi 26 amwekeshi kulonga kwindi hamafuku anu kulonda yomweni ekali walonga ekali nawa mkwako yingisha na kumtena walonga muntu ukukuhelela Yesu muundeli kudukuka chamuka ntesha mulonda chengi mulonga wakukanganya wakukaeha kwa mazu ela chadukulumbuka neyi china sono kumu Bible ya undeli anakushimu na kusha chikuhelelu cheyimudi Yesu shako chikuhelelu cheyimudi Yesu ndicho wadinga na kukuhelela chisemwa cha mpata ya munu mwishina wadinga na kukuhelela tata yeyi wadinga na kukuhelela kaika nukutwale kauho na kusweja kuwaha wadinga na kukuhelela neinza mbukosi ndichi unatoshikwila yuma idi yejima kosi waka kubabesha wadinga na kukuhelela mwa mkunkulahi ochudinu hiu kuchunchulula chukuhelelu cheyi hiu kuchisha mudi Yesu wadinga na kukuhelela mudi Muhammad nechina kuhelelu awa kwetu ana kuheleli mudi Muhammad ama Muslim wadinga na kukuhelela na kubomba shana yuma na kuheleli ninyidi muyami na kuheleli na wani Yesu na kuheleli hejina da Yesu
nakuwereri nawa nijina ndikwawo kwijida Maria ukulembelela wakanshikija kwa Yesu wakalembelela kuti mwani ndi Yesu nechatangishanga u muipompelo ikwawo akakatolika dichidinu chukutia dinu nsango yeyuwahi chalumbuluka hiu kufumisha hiu kutambula china chikuweleru cheyi chiunadingana kukisangana muna mwa mkunkulai hiu kuinza dinu na kushinda mena ho hadi Yesu kankawindi dichimuundera na zatishi to put your faith, to place your faith in Jesus. Dichimtunato shikutia mazuwe nao hakutangisha ilanga nsango yeji maina kufunta na kushinda mena hohu hakukuhelela dichibacho zatishi mazu achengi tukushimbesha na kuluwangesha andu tuzatishenu nyevulu na mazu ana azatishumu mkanda wa nzambi mazu alejeruwa kwetu chewiru na tukuilenu ngahi kolonda tramwini nukuila ngahi kolonda ngana keni nshidijami kutrana kena nshidijetu chinga kukuhelela ho hadi Yesu mulonga yena natambulide kubabesha yena natambulide kusompesha kwa mama yena na nketwilidehi mulonga wa mama udidehi wadizanga kuyingisha dichi tumanishenu chibalu chenichi na kutala kwa kula kukwawu kwa kwilu anthu ewiri na utukwilenu ngahi kulonda atramwini chuyenu kumkanda wa ilu Acts chapter 2 tutangile na verse ya 36 now dichi enu akamtanga wa Israela ejima ilukenu kwenu chalala iu Yesu mwapopeleri hakulusu nzambi na mbalumu ni dehi kwikala ni mwantadiyi ni Kristu diyi 37 chana chiti yu mwenimu atapika ni munyichima yao hiya kuyila apetulu na wapostolu ama kwao nao enu anakwetu tukwila ingahi kutapika mumchima wapinu yekala feeling wanyi china kutia kanamani wamwinu twautia nganeitu lero ina kutia ne kuijini nidu muka Kristo it's not a feeling kutapika mumuchima kunenga hela feeling idi yejima yokutia hakutia sangu yeyiwahi ndi iwa mwinu wanyi hela tukutapika kumuchima hela tuchikukatisha cha mchidinyu kumuchima hakutia sangu yeyiwahi ne ukukubinaho heno ho wa mwinu kosi kanda ushikiha wa mwinu mlonga wa mwinu yekala feeling wanyi hukutia kuchuma hela chimu hampinja wa mwinu wanyi wa mwinu hikwiluka mulonga unelingahi mulonga unakuheleli it is knowing you know it for sure mulonga uneli munakoleji inzambi yomwe nindi kuhwelelako mwanami na mundi muwinu wa kukulusu ndichine yu wakuhelela wanyi hela chokutia chuwahi mumjimba hela kutia ne kujikuhizumuka hampi njikutangisha umazu cha mkunkulu chinga kukuhwelela dicha wanchu nawa atapikili kumchima hefuku da Pentecosta pita na tangishidehi na kuishimu ina nsago ya Yesu ono wapopeleru kukulusu chinaikati kumchima
ndichama kwao nawo hiya kwiwona natukwile enu ng'ahi enu ana kwetu. Verse 38 kuchinka Petulu nindi balumukenu munyichima yenu aijimiki wejima wenu mwijina da Yesu Kristu kulonda kuyana kena nshidi jenu mutambuli cha mkunkulu helanetu cha wana cha spiritu wajila balumukenu munyichima yenu. Ndichi Petulu na kutena kubalumuka kwa munyichima kwa kuyitwala kukukuhwelela mulongadi hampinjiyeni chinekali chalema kusambila kutwamija ku izuda kubalumuka mumuchima mulawala kuhosha kudi anthu atondeli inzamba Israela kulonda kumwekeshela muunsa uwindi ona kuhosha kuda anthu kwatemesheli nzambi mwanindi Yesu Kristo Mesia ilanga wowena di wa mkanini hiya kumutia kutama wowena di wa mufukejeli na kuyana kumulubula kuda Roma kulonda tweshi kumubabesha kulonda tweshi kumukudika kukulusu enganza mbwa tufuku ilanga odeni ndi chakekalacho chenotu kulonda kutuletela wa mwinu ilanga Paulo na Petulu na kuhosha kudi anthu ana akonyi chuma cha kumutuka nzambi ona kuhosha kumutanga wa Israela kuna alumbulukili achina chishimu cha wana ankonyi amwitempa anati angeni na mwini itempa nao hachilaka nukwinzana kutambula kuchikungu chibalu cha mbutu ya mine munanguli ilanga chikushika mpinji yenoyu ukutemesha ko angamba jindi kuyana kutambula anangamba jindi anakuyeta na kuyikupisha ukuyitemesha chengi anangamba jindi anakuyija anakuyeta chengi na kuyikonga mwatama kuyinkangane nkumini naku hakunona mwanindi hakumtemesha nindi hada mwanama hakumtia woma mulongadi mwanami wumuho ilanga nau mwanindi hiya mtiri woma kuhiya mwakaminuko yena dino amushikije ninu kukufwa nao yene odi yinswana tumujahenu kolondi ditempa dishali dikalide tutikupu ndichinawo amujahiri amusawili amwelili chatama ndichi achina chishimu cha lumbulukili chikupu mundu wena ndichidi hana asambili Petulu kuzatisha kudu wena china kuiula na tukwile enu ng'ahi kulonda tutambuli wa mwinu unakutwamisha ku izuda kubalumuka. So the context is very important. Mpinji ni anthu izavuda wanthu kuna kuhoshau chalema ndihana kuyana kuambukila mazu ilanga una kushimuna kubalumuka mumuchima kwa kutwala kukukuhwelela ilanga neluki nindi kulonda ashikeha kukuhwelela Yesu chinga asambili kubalumuka mumuchima asambili kuhimpa itomo joka yao mulonga wanthu nawona Yesu wa mkunkula indu mwani ona Yesu wadi mukudikenu kukulusu ndichako mukuhelela ng'ahi chakubula kubalumuka mumuchima chinga asambili kubalumuka chichinekali chasoeja kulemana nkashi kudu wena Israela kutwamisha ku izo ndakubalumuka mumuchima engani netu agentili nawa mulonga tunapapukili mukufukamina nkishi tunamukani nzambi tunadiuli nzambi twelukili nzambuku netu nawa Yiru chapter 17 na tuleji nawe ichidinu helanza mina diuli yakaya kuyamba kudetu wejima wetu na tuleji nezu da command nao tubalumuke munyichima yetu chiwo na kushimu na kubalumuka mumuchima cha kutwala kuwa mwini
ilanga na ashiru kuchengi izuda kujimika tutangenu chengi kuchinga Petro nindi balumukenu munyichima yenu aishimiki wejima wenu mwijina da Yesu Kristo. Nindi chimukubalumuka munyichima yenu chako ishimika mwijina da Yesu Kristo kulonda chikalingahi nindi kulonda kuyana kena nshidi jenu na leti nsango ya kushimika kukwana kena kwa nshidi jawandu chalala kushimika kuna tweshi kuleta kwana kena kwa nshidi kushimika mumenji ine chikutweshe kako iku mutuka nzambi mulonga nemenji atweshe likufumisha nshidi jetu asinzambi hadi kukisangana hadi kuiteja kusaula mwanindi chena chinako hadetu zambi hadi kukisamashi alema amwanindi hadetu wadi kutuleja hoko ya kumachinyaji na kumanselo kina kudiku yanakuwela wejima wetu twadi kutoka indi kuishi wadi kutwinka kuishi ne wadi kukenga kukalisha chandesha aso wadi kutuleja kuishi kuya kuyodana ku Israeli mulonga kwetu aka ama Muslims endanga ela kufuma kunu kwa Afrika kuya kuna kumusumba wa Mecca neudi ka Muslim atela kuyaku at least kamu muchihandiru chei akuna kumeka kulonda kuduwaisha kudumwekesha kuwaha kulonda kakwiteja amuna muwanda wa Zambia ilanga hekala koko Petro nina anatramwini baina yuma ya tokanga ne isiliva hela wuluko ndichine isiliva na wulu ya mkunkulai kunsango ya wamwini chalala menja na tweshukikala alumbwa ine ndichi Petro na kuzatisha unakuhosha kujimika kwa mchidini unakushimu na chuma cha mweka nanga hampinji ya kukuhelela imuntu mumuchima windi nindi Yesu Kristu chalala wamfiri ami Yesu Kristu wafiri kukola ami Yesu Kristu wamanisha dehi mudimu wako ngamwe na kukulusu mashi indi anashikilu mwana ateleri chura kukuherera chena china mumuchima weyi achidine ana kujimiki kudu kujimika nawa ana kujimiki muspiritu wa ajirayo yeno yumpinji ndiye kujimika kuna kutena hii kwa kujimika mudi Yesu hana kutena kujimika mumenjuku Petro hadi kuila mistake ya mchidi yeno yuku Petro hana atweshi kubomba nsango ya kwa na kena nshidi na kujimika chinjila unakushimu na chuma cha mweka nanga mumuchima weyi yoyeno yumpinji ukukuhirila anakujimiki mudi Yesu anakujimiki mudi spiritu wa ajila awamazo analumbulukili mkanda wa Galatians chapter 3 na 27 Galatians 3:27 mudi verse muho yeno 27 Galatians 3:27 nukutachikila kutanga ha 26 na mulonga mudi Kristu Yesu enu ejima mwela dehi anyana kanzambi na kukuhwelela kuikala mwana kanzambi chinga kukuhwelela bai na kudana kena shiduku helana kuleka yuma ya tama na kukuhwelela 27 mulonga wejima wenu aishimi kiri mwingili mudi Kristu munadivwiki Kristu ndichi muntu chikukuhwelela imu mchima windi nindi Yesu chalala ndicha mwinu chindi mundi muwindi wa kukulusu na shikiru mu wa manini chikupu hansangu yindi ya nyilonga ya nshidi ona muntu ana mujimiki mudi Kristu himwevulu ana mujimiki mudi Kristu ichuma cha mweka nanga mu spiritu ana mwingi mudi Kristu ndichidi kuna kujimika kuna kushimu nai
Petulu hakuleja aisarela balu mukenu munyichima yenu aijimike mudi Kristo kulonda kuyana kiena nyilonga yenu yanshidi mulonga mudi Kristo ho ndi muni kwana kiena nyilonga yanshidi kukuelera Yesu Kristo ndi kwaletanga kwana kiena kwa nyilonga yanshidi bai kujimika mumenjuko ni chitu baba lenu nei twadinga na kutala nsango ya kujimika twadi kutala kujimika kudukunga himu mkanda wa Nzambi anateni mkujimika matypes angai 7 ndichichinga kubabala nayo ina kwambuka ndichibai unoni mazwawa na kukoleshane ya kama na muntu chinga mujimiki kulonda dino wa mwanake ni nshidijindi ndichatangisha nga wama kwa nina kulumpisha ipompelo nao kukuwelela ho kanda kwa anake ni nshidije unenzi ho kwa kamwi hefuku daka kujimika odinu ndiho katambula kwa anake na kwa nshidije ne yoyeno yumpinji kukuwelela kunahu ana kwa anake ni ndenyilonga yeyi yanshidi yejibu anakwingije mudi Yesu anakujimike mudi Yesu kujimika kwa mumenji hituma cha chengi hituma cha londelangahu nei muntu anamujimikidehi mudi Yesu kujimika kwa mumenji kumkanda kuna kutuna atangenga kwa kusambira Mateo chapter 28 twajimika nga majina ngai asatu mwijina da Tata ni da Mwana ni da Spiritu wajina ndichi Petulu na kutena chuma cha chengi hana kutena kujimika mumenji kumulonga hituna atweshi kubomba kujimika cha mumenji na kwana kena kwa nyilonga yanshidu kuchinjila hikutuka Nzambi ndichi Petulu welukiri chikupumazo adinga na kuhoshai haluwangesheruku uluwangesha kosi iye tutuna kuluwange nechadi na kutanga imana kwetu na ntetemena iye tutwa bombangi yoma iye tutwa luwangesha iye tutwa blanga kuila interpret chachuwae ilanga mkanda wa Nzambi wa lumbulu katachwa lezi no confusion mkanda wa Nzambi confusion ide munyitu yetu we are the confused ones mkanda wa Nzambi confusion mos kuluwankana kudi munyichu yetu kuluwankana kuna kuinza muipomperu yetu muntangishiru yetu mukubalu muna mazu kubula kusenda mazu mwayawu dichitu malisheno henoka anatunoki mulonga mchibalu cha kukumini nako chukutwala kulanchi nafuiri kushintakesha nsango ya kukumishaku dichitu yeno chutaleno chengi tufuntenu kumkanda wa Mateo 28 Matthew 28 Matthew 28 verse 19 dichi yeno mwakelisha tumbanje munyunza yejima yeno mwakelisha tumbanje munyunza yejima mwakaijimiki mwijina da Tata ni da Mwana ni da Spiritu wajila ichi tunamanishi dehi step 1 tunashimu ni dehi nsango yoyuwahi ona muntu tunamushikiji dehi hakukotoka na afwi dehi na nyilonga yidi yanshidi na afuna tutunalumbuluri na moni dehi niluwilo Nzambi na triuli dehi hela yomweni ni mukachika mchima windika anka windi nukuila ngahi kulonda angamwini ndichituna mukwashi nukumukwasha hera mukutangishe twawene tutunalumbuluri jejim mwatela imuntu kutambula wa mwini ndichiona muntu neyi nakuhelelide kwijiyo yeno yumpinji hera mu mafuku ilicho kuchiluka necho na muntu nakuhele step 2 ndakwilisha tumbanji anatuleji kula chumanji
kuyimika mwakayijimiki mwijina da Tata ni da Mwana ni da Spiritu wajila kuyijimika mumenji dichi inawa hi command ya kufuma kudiye mweni ndi mwanta wetu Yesu Kristo yidi mumudimu weni wakwilisha tumbanji ko suku ikalaka mbanji ka mwanta wetu Yesu Kristo chakadu kumujimika hikwadinga watenenu kambanji ka mwanta wetu Yesu Kristo wabuliru kujimika muipomperu ya tachuku. It never happened. There was not a single brother or a single sister who was referred to as a disciple or who was in fellowship in the first church without being baptized. Hichamweke nuko. Ejima wau adinga ajimkewa. Mulonga kushimika hituma chalo ndelangahu hakukuhelela. They go together. Kukuhelela na kushimika. Salvation and baptism are linked together. Jendelanga hamu. Himudimu wane tunawa tuna kuzata wene mudimu wako ilisha tumbanji tunayi munsangu ye yuwahi tunashimu ni nsangu ye yuwahi himudimu wetu wakujimika. It is your responsibility to baptize those who evangelize. It is their responsibility to baptize. Enga mudimu wakwelisha tumbanji unekali wetu hamuntu una mkuheleli mwanta wetu Yesu Kristo ilanga tudi muyipompelu nawa tudi mukukundangana na wana kwetu ndichine itu nazatili hamu ne ichipompelu tunayi munsangu ye yuwahi himudimu wetu kuyijimika ana antu ne ichipompelu mulonga tunazatili hamu ilanga neyi kudi akuya munsangu ye yuwahi anayi kuiji kuilunga anafumi kuiji kukaleni anenzi kunu kunyilamba na kujimika na kutangisha sina kushimu na nsangu ye yuwahi antu neyi anakuhilili mumkanda wanzamiko simulonga neyi akujimika anakukuhilela chikuila wana ijimikidehi anatweshi kufundisha dino report na kuyana kushimu na kuna kuchipompelu tiyenwe na anakwetu chitwenda ngana na ngana twashimu na nsangu ye yuwahi hanyikala ngana na ngana kwa kuhelela antu ngana na ngana twashakama nawu mafuku ngana na ngana heno tukadasha kamini na mafuku twayijimika kosuku yinka mulonga kosi chukuwana mukanda wanzamina wa niyana imusangu yuwahi chinga kafundi akuna kuchipompelu kulonda kaina kuleta kulumpi kulonda kenzira kujimika otu hichisemwa cha CMMO hichekala mosi mumukanda wanzambi ndichikujimika chinatweshi kumweke na hamu muchipompelu cha chiwahi neitunakala keli hamu neyi kudi kuya munsangu ye yuwahi tunayi mumudimu wa nsangu ye yuwahi anakukuwelela neyi tunabuli kuyijimika tunakang'anyi kumanisha mudimu enga nekudi chipompelu kudi ana kwetu tunawani adi kuna neyi tunakenye twawene tunetu tuzatili hamu nankashineyi twashikena kudi wena tunadinga na kuzatila nawo hamu mumudimu weni wa nsangu ye yuwahi enga tunatweshi kudibomba nawo mumudimu weno wakujimika ilanga hiya na ashimuni nawa mulonga chine ili mwafuma kukaleni munenzi kunu kunyilamba chinga mwakafunti kuna kukaleni mwakahani ripoti kulonda dino akulumpi akayiteji mwakenzi chengi kunu kunyilamba na kuinza kujimika hela akulumpi kuna kukaleni akashimuni nawa festi toka hanjeki na wakulumpi kunyilamba kulonda tokeleni organize mwako yijimikila anatu
otukwekala deni chisemwa akutiyang'ana kuilangai akutiyang'ana kuijimika chaka china kuinza ku conference anantu akuhembera chaka cha mukuma hera tukweji na tukweji kuhembera conference kulonda kenzina kuijimika hichadinga cheno chuku. The longest baptism in the Bible was how long from salvation? Haiti ni mafuko angai asweje likule hakufuma hakuwelera kwa muntu na teno mu Bible. 3 days kwa Paulo. Iru chapter 9, go and read. Paulo hohudi wala biri kumujimika 3 days kufuma ukukuwelera. Our age mayukutanga akuweleli anashimu no kujimika kwao anakuijimika leo deno difuku akuna kutwada tuna dinga kutanga ku Filipu the Philippian jailer ona mukakuhemba akakale amujimikirido dena dinifuku kuitala dindi ninana age makuweleli mu chisaka chindi niwena ajimikiri wejima wa kuitala dindi. Mu chapter 10 Cornelius mushidika musoja chengi mkwao niyena mujimikiri kudi Petero muitala dindi dodeno difuku dakuheleleri. Ilanga tunekali na chisemwa cha kulaba, tunekali na chisemwa cha kuhembera, kunekali ni chisemwa cha mabaptism class chinga kutangishi kuishi 1 year kulonda dino aka kujimiki ojejima mukanda wa Nzambi Mosi ndichena akwenzi muna mkuheleri mwanto wetu Yesu Kristu chimuna kutachika kukwata kumudimu weniyo chinga tukwatenu kashinshika yuma yeni kulonda tubulenu kutwale kamu chisemwa tunatweshi kudiujola na wakulumbi ndi yuma twelila angati chenichi heno mukanda wa Nzambi na kutuleja nyevulu ya chengi. Mwanta wa shiri yuma yedi ya kuhemba kuchipompelo kudaka kujila chuma chatachi chuma ancha tuleje cha shikiri kuhemba nichena cha mwekeshanga kufwa kwindi nukusanka kwindi nino chamba kenzai chuma breaking bread kuhumuna dinkendi netu chuma cha mchiedi cha shiri chitwatera kwira nino chamba kenzai chocheni chitakujimika idinehi yidika mu English nama ordinances ichi cha breaking of bread helaka apostolo Paulo ha treasury kuhumuna dinkendi kwa kanka winduku Paulo mu chapter 20 ya iluilu odi munjira adi mu watu wairi na kuchulila kuilungada Troas hakuhebela ha Mulungu ifuku datachi kulonda tweshi kuhumuna na odinkendi hashimweni ninda mulongami kapostolo nidi nenu munu mu watu letenu madinkendi tukuhumunenu dichi ichi chidika ichi chuma chakwanakana na chuma nta wetu Yesu Kristu mukuhumuna dinkendi ni mukuno wa mulupasa chichakwila hohu ne mudi hamu ne chipompelo na wadi chachihemberu apostolo ilanga hakuinza kukujimika tuna kuwana hefuku da Pentekosto hadi nga uwejima wa uhamu cheriri antwana kuheleride more than 3,000 nawa ijimikiri mulonga adinga hamu hefuku dina dicha ijimikiri wejima wa uhamu ilanga tuna kumona chengi chumanyi Filipu china kuyayi ku Samaria china kukuhwelelau hamuna nona Yohanu mukakuhonga
Shimona mukakuhonga. Filipo na kujimika. Filipo yo umuchira kukunkumkayo na kwizana kuwana ka Ethiopia munjira. China kumushimu ina insango ya Yesu. Cheliri na kuhereride. Wa mulumbulwiri ni insango ya kujimika. Ndi hafu mini chamwe ni imeji. Nindi benjana. Chuma nchikunkangesha kunjimika. Chewiri chena china nindi chuma nchikunkangesha kunjimika. Filipo wakwiri ninda mulonga akulu mpikosi. Mulonga apostolo anashali ku Yerusalemu. Mulonga na Filipo na kutena wadinga evangelist ho. Wadinga mkakushimna wadinga kapostolo wanyi. Filipo kapostolo wachengi. Yu Filipo evangelist ni yena wachengi. Hatiri woma ninda aminidi mkakushimna sangu ho. Chinga chowa kafunta chengi next year ku Yerusalemu toka kujimika. Heratai tutakatemesha mazo kuna kuya tukila arrange kwa tuka kulondera tukizira kushimika na kujimika chineri chipomperu kosi ine wamwiwiri ho huriwulumu nindi neyu na kuhiri unateri ka Ethiopia nindi enga na kuhiri nami Yesu Kristo ndi mwana kanzambi akunkumukirira kumujimika. Chapter 8 ya irwi ndichikumudimu wakwirisha chumbanji. Step 2 neyana kuherera kudi kuyijimika. Hakukuwelela ho. There's no other condition. By tushama condition achengi baptism class, the presence of elders, the presence of the whole church. Chinga tuikalenu na baptism service. Oma conditions ana kufuma munyitu yetu. Kosi condition kosi chuma china kushau chatela kumweka na chikwawu kulonda muntu amujimikuku. Enga chisemwa chekala chakala kubalula. Ilanga neichu kuimenenu hawalala na kutwalekana kuhosha yumi ina kulomba na kuhanjika na kutangisha kuna atweshi kuikala kubalumuka. Dichinewu di hanuka nda kujimiki. Uchiru kineyi unabuliko uvahila. Neyu di hanuka nda kujimiki. Uchiru kineyi owana kushimu inisango ya yuwahi anakanga nyiko uvahila. Mlonga kulaba kosi chuma cha kulabila. Kodini chisema chakwila na watu itale no first neyi chalala na kuhere. Hekwa wana atrambi ho. Hera chomuko mujimika chakubula yena kukuherera neina atrambi ho. Himulonga wenuko. Filipo abuliri kumujimika Shimona wana mkakuhonga. Ena kwetu. Halo shitu atanga netudi. Filipo abuliri kumujimika ona Shimona watrambiri kukuherera. Wamujimikiri. Ilanga chabalumu ini human. Kos wadidimbiri yomweni indi. Mulonga mnaenji hiyelishanga muntu muka Kristo. Water will not make you a Christian. Baptism is also not an entry into the church, into the assembly. Kudini chisemwa cha kubomba, kujimika na kutambulewa mukukundangana. Enga kosi muntu watela kutambula mukukundangana nekanda mujimiki. Mulonga kanda tachikikovuahira. Na diuli nshimbi yina twinko kudi mwanta Yesu. Una kumweke shawinyi. Dichitu kukundangana nindinga. Dichimuntu chinga mujimika. Kolonda ashike hako mutambula mukukundangana. Ilanga baptism ho hidi yi chuma chalete shanga muntu kuingira mu fellowship. Muntu anatweshi kumujimika lelu, anatweshi nuku mwinka mafuku. Nankashinewu na kufuma ku background yidine ya wakatolika. Hera ya wa Jehovah's Witness. Mbaye munyakala kumutambula mukukundanga nako. Hera chudu wejima. Oyu nsango na wana tulumbulu ili mwevulu wa Paulo. Kwa dinga kawoma.
chenjiri Paulo ninda atubombi na wadinga wakujimika de kokweno kwa kuherereri ilanga na kwadinga woma hiyanyake liswaiswai na wa mutambulenu inzenu kulona tukuna ndicho muntu anatoshiku mujimika ilanga hakuinza dinu na kutambula kukundangana unatweshi dinu kwenda chovu na kushinshika chachuwahi eno muna mushimwini isangu yeiwahi eno muna kumwirisha kambanji mukutwaleka na kumukwasha ona muntu kulonda iyuma itachiki kumulombolukira kulonda dinu mutweshi kushika haku diteja eteji oyuma imwakuherera ndichatwilironi netu titwakuhereri yakutushikija hakujimika atuleje linawo hera tukuyijimika kuno chidikude yaweneyi kulomba kukundangana kuno kuchipompero chahano hera kuyana kulomba kukundangana kuna amoni neyi ndikuna atereri hera kuna ashinza mbeha muchima weyi mulonga spiritu wajina nadi wabombelanga kubayi antuku bayi akulumpidi wabombelanga antu kuchipompero hera kukundangana wanyi spiritu wanzamidi wabombelanga kuye mwenini mulonga deruki ya mkunkulu yana ashimu de antu neruki nukukankira kudi muipomperu ya mboka neruki kukankira kudi muchipomperu kunu kunyilamba neruki kukankira kudi kuchipomperu kukaleni neruki kukankira kudi kuchipomperu kuikereni ndichichina kwa mwinayi antu una kuyinka ya mkunkulu ya mboka ndichineruki nindi iyi unamwamwini kulonda kakala kali muchipomperu chino unamwamwini kulonda iyi gift indi cha mkunkulu china mwinki akakala keshi muchipomperu chino ilange yetu tunekali akakuyikanjikisha mulonga yetu tunayijimiki chinga tuyilete numo mweno mumchudi chinga chifuma kudawe nawo nanotu china mono oyo yuma ituna kuhereri nino yuma itwalondelanga nei mukunyakala ho kutambula muntu mukuwana muna dileteri de kukala ena wenene tongo jokeno nei mukunyakala kutambula shimona ona washimikiro ko di Filipo na ngombu jindi mumwinka nuwe euda necho dijina kumwekana ama kwa wana ijimiki oheno haitambula numukukundangana mu fellowship oheno huo hakuhita hotu kweji twantesha nukweji chaka kona hone weo dana widide lushimona mukakuhongalo nengiride haweo kuna huna moni de hikapi kuna hukukia kunezide kuna humudi muanza mbuna afide abavulu adichedo tumuipomperu dichibai tubombi jinsanguku dichena akwenzi tukwatenu iwalala chachuwai kolonda chitu yako yana kukula twendenu na nsangu yeni chachuwai tuna kushimuna kuyana kuilantadi hela kuyana kuleta ndombu na wakulumpine tuna kushimuna kuiruka walala tuna kushimuna kulomba tuna kushimuna kutachika kuhanjeka na kudiujola kulonda kutachika kuhimpa itongo joka ya wantu ntadi na ndombu ni winyi hizi kuhimpa chuma kujikuleta hoi konkojola walala twauzatishanga chovu na kukonko mwena na kulembelela ndichina kumuleja u Timoteo muntu wanzambi watwalekanga kulembelela na kukonko mwena gentle persuasion you will not achieve a change in one day chikumweka na wanyi it doesn't happen chinga kutwalekawo neona kukenga kuhimpa itongo joka ya wantu mwifuku dimu kukanganya ukuzeya ukuikala frustrated mulonga chamweka nanga wanyi ndichitwatela kutwaleka chovu ilanga bai tulekaku itwambaka lekaku kutwaleka na kukonko mwena na kuleji nga tunatweshi kuila debate ne ichi na twesheki ne kukuidika ntata
kuzatisha walala ilanga tunatweshikwila avoid lichinzambi atukwashi mwenomu lichitukunoka chantesha hampinji yinu ilanga tuchilu kenu hansango ya kujimika himu dimuna tukunjiku tutuna tumbanji kosi muntu kwikalaka mbanji chakubula kumujimikako mulongana abuli kovahila mulonga kwikalaka mbanji kudi kovahila atumbanja ovahilanga ndichineona abuli kovahila mukukujimika ho netuna abuli kovahila mukuyijimika ana tunaina kwilisha tumbanji tunakang'anyi mudimu weno mudimu tunaukang'anyi tunaumanishi wanyi twatera kuumanisha twatera kumanisha mudimu weno tunakukanisha kujimika antu hamu muchipompeluku tunakushimu na kubula kukanisha kujimika ana akukuherera mumudimu wanana akuya musangu yeyiwahe kuluwa kosi kosi izu danzambi dikuzatishawu chalonga chalumbuluka ndakukang'esha natu mulonga nyevulu idikoko yakumwekesha ochata chikili nsangu yeniyi ndichinzambi atukwashiku hampinji yinu na mazu wenawa amen.